Boringora mbona ko gora koze cyane nshyiramo iyo nkuru ya APR Football Club yasezera umukino wa Champions League. CAF Champions League amatsinda ibitekerezo byari byinshi mbere yuko umukino utangira, yaba ari kubafana abakinnyi ndetse n'abayobozi ku mateka yifuzwaga gukorerwa mu Egiputa. Imitima yari myinshi hibazwa niba Pyramide babonye kuri Stade Amahoro ariyo bagiye kubona kuri stade yitiriwe 30 z'ukwezi kwa gatandatu ikinira ikipe ya Pyramide. Iyi stade nta bafana igira ku isaha y'isambiri za Kigali arizo saa 3 za Cairo nibwo abasifuzi batangije umukino wo kwishyura n'ijoro rya kabiri rya CAF Champions League. Pyramide yari yakira ikipe ya PRFC. Kronslav yari yakoze impinduka mu bakinnyi bari babanje mu kibuga i Kigali, gusa Darikonovic we nta mpinduka yakoze ku bakinnyi bari babanje mu mukino ubanza wari wabereye i Kigali. Ikipe ya PRFC niyo yatangiye iri mu mukino neza binyuze mu bakinnyi bayo barimo Tadeo Luanga, Ruboneka Jean Bosco, Gilbert Byiringiro batangiye botsa igitutu ikipe ya Pyramide. Ku munota wa 11 w'umukino wonyine umupira wavuye kwa Tadeo Luanga, Ruboneka yawugejeje kwa Byiringiro Gilbert nawe awugushyira mu rubuga rw'amahina rwa Pyramide, bawutanga kwa Dauda nawe areba uko Elisha nawe yahagaze aterekamo igitego cya mbere cy'ikipe ya PRFC. Rwanda rutengamaye, Rwanda rw'imbaraga, Rwanda rw'imisozi igihumbi, Rwanda rwanze gusuzugurika rugahagarara rukema izina ryaryo rikazamuka rukagenda rukanda rugahagarara imahanga bakamenya ko rufite ubuyobozi bukomeye, rukamenya yuko ruzatera ariko ntiruterwe, rukazamura izindi mahanga bakubaha u Rwanda, rukagira byose rugasurwa rukagendwa. Mana y'u Rwanda ongera usekera u Rwanda uyu munsi wa none, ongera usekera ikipe y'ingabo z'igihugu, ongera usekera nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, sekera APR nyakugira Imana. N'ubundi abakurambere baratubwiye ngo wirirwa ahandi ugataha i Rwanda. Ikipe y'ingabo z'igihugu itarahabwaga amahirwe yaje no kongera guhisha igitego ku munota 28 ubwo Mugisha Gilbert yatangaga umupira kwa Nimugabo Claude nawe awushyira mu rubuga rw'amahina rwarimo Mamadusi, awuteje umutwe umupira ujya hanze y'izamu rya Elisha nawe. Kuva kuri uwo munota 28 APRFC yahise ica bugufi imbere y'ikipe ya Pyramide. Pyramide yatangiye gusatira umunota ku wundi maze biza no kurangira bibyaye umusaruro ku munota 45 w'umukino ku bw'akazi kari gakozwe na Ramadan Sobi. Jibi Mohamed wari watsinze APRFC umwaka ushize yongeye guhindukiza Pavel Nzira maze yishyira ikipe ya Pyramide biba igitego 1-1. Pyramide yongera gushyuha na PRFC, twabitatse cyane nta munota nta n'umwanya w'ubusa tutabivuze. APR yubashye Pyramide cyane, isubira inyuma yose yemera icyayi iravuga iti nimugumane umupira. Pyramide irayataka iguma imbere zamu irayihorahoza irayitegereza APR buri gihe ikadefana. Pyramide ibona amakona menshi yatakira mu mpande yatakira hagati, APR ikora amakosa. Mu gice cya kabiri ikipe ya Pyramide yagabanyijeho igitutu maze ariko ikomeza no kurema uburyo, ari nako umutambiko w'izamu cya Pavel Nzira wakomejezaga kunyeganyega. Muri iyo minota amakipe yombi yatangiye gutekereza kuri za penalty, dore ko kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya PRFC yanganyaga na Pyramide ibitego 2-2. Ikipe ya Pyramide yabonye igitego cy'umutwe ku minota 69 ubwo Mustafa Mohamed yabonega Fiston Karara Mayere maze yurutayiza mu Kongomani akora akazi asanzwe gukora aterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Pyramide. Golazo Pyramide zihagaze zimaze imyaka ibihumbi zo mu Misiri, ziri mu bintu 7 bitangaje biri ku isi, ziri mu bintu bitangaje UNESCO yubaha ikavuga ngo ni les 7 merveilles du monde. Biri mu bintu ikiremwa muntu cyakoze bihambaye bikibukwa. Reka nkubwire ko hari amabuye y'amatoni zirenga 15 hano hirya mu gace ka Giza
ibuye rigeretse ku rindi. Ayo mabuye n'ubu aracyubatse inzu z'ibitangaza zisurwa hano mu Misiri. N'izo nzu zitiriwe iyi kipe ya Pyramids. Ubwo umukino waganaga ku musozo, ikipe ya Piramide yaje kubona penalty ku munota wa kabiri w'inyongera ku ikosa ryakozwe na Byiringiro Gilbert, maze Karim Hafez ayinjiza neza, byatumye bishimangira intsinzi ya Piramide y'ibitego 3-1. Iminota 180 amakipe yombi yagombaga gukina hamenyekanye ikipe ijya mu matsinda ya CAF Champions League n'ikipe ya Piramide. Amakipe yombi umukino ubanza bari banganyije igitego 1-1, gusa mu mukino wo kwishyura APRC itsindwa ibitego 3-1, biba igiteranyo cy'ibitego 4-2. Nyamara umwaka ushize byari 6-1. Iminota 34 ya mbere y'umukino ikipe ya APRC yamaze iri mu matsinda ya CAF Champions League nyuma yo kwinjira mu mukino neza, gusa ntabwo byaje gukunda. APRC yandika amateka atarakorwa n'indi kipe hano mu Rwanda igera mu matsinda ya CAF Champions League. Nyuma y'uyu mukino abafana b'ikipe ya APRC ngo nubwo ikipe yabo yatashye muri iyi mikino bari byo babonye, ariko kandi barababaye. Kuba Piramide yasezereye ntabwo byambaje cyane, gusa nyine birumvikana nababaye, ariko ntabwo ari cyane kuko muri Piramide ni ikipe ikomeye para rapport ya APRC. Kino APR igomba guhindura no guhindura amateka y'abakinnyi bacu, ubundi izabikora bizi nta kibazo, kuko abayobozi barabikunda kandi babona ko babishaka bizagira bize, kandi ndabyizeye cyane. Birababaje mbere na mbere APR kuba yasezereye nyine ikabitakomeje mu matsinda. Nk'abafana ba APR cyangwa abakunzi ba APR twe twiteze intsinzi, twe twiteze gukomeza. Ni ishema kuri APR, ni ishema ku gihugu, ndetse na APR ifite inzozi zo kuba yagera mu matsinda. Gusa nkurikishwa nabonye umukino nyine APR nyine niho yabanje igitego, tugira ibyiringiro, turavuga ati irakomeje byibuze iraza gushyiraho ikindi cya protection, gusa ntabwo byabashije gukunda, yaradefanze nyine bayatakira iwayo. Ngiye nk'uko nabibonye ikibazo APR yagize cyari muri gutsinda igitego nyine bakaguma badefanda cyane tu. Ikipe zo mu Barabo murazizi barayubashye cyane, naho babashyiriyemo igitego cya kabiri baragumye baradefanda, kandi byari ngombwa ko bataka bagashaka ikindi gitego cya kabiri cyari kubajyana mu matsinda. Amateka akomeje gutegerezwa mu Rwanda ko hari ikipe yihagarara u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League yazakina amatsinda, ariko aya mateka akomeje kugarana. APRFC imaze imyaka 5 itwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, ariko uko irenze ijonjora ry'ibanze igahura n'amakipe yo mu Barabu. Uyu mwaka yari yashoye amafaranga igura abakinnyi izana n'umutoza mushya irebe ko yagera mu matsinda, ariko Piramide ikaba yarayisezereye muri iyi myaka 2 ishize. Guhera mu 1995 APRFC kuva yatangira gukina shampiyona y'u Rwanda ndetse ikanahagarara u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League mu 1996. Amatsinda ntabwo ari ikintu cyoroshye ku ikipe ya APRFC. Umwaka wayo w'imikino mu mikino nyafurika warangiye, igiye kugaruka muri shampiyona y'u Rwanda irebe ko yatwara igikombe maze izongera igaruke yifuza kugera mu matsinda ya CAF Champions League.